ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، daawwattoota keenya warri nu hordoftan mee waa hunda dura assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Insha Allah wahuma jabaateetiitu yeroo tana qilleensa irratti na ol baase, mee jecha kiyya kana ol biraan gahaa. Obboleeyyan kiyya ramadaana rabbi nurraa haa qeebalu. Warra walii dhukkubullee rabbi nu haa taasisu, warra walii yaadullee rabbi nu haa taasisu. Mee wal biraan gahaa dhaamsa suukanneeysaa waan nama yaachisu hanga daqiiqaa muraasa takka osoon hin turre dhaamsa dabarbachuu barbaada. Kanaafuu ummata keenya, hawaasa keenya dhiiraa fi dhalaa, xiqqaa fi guddaa, baddaa gammoojjiitii fi magaalaa baadiyyaatii fi gamanaatii fi gamaatiis eegaan salaamtaa isiniin jee booda, baatiin baatii ramadaanaati. Insha Allah soomana 12 keessa jirra gaayee. Ramadaana rabbi nurraa haa qeebaluu. Hafellee 20 hafellee warra nagayaan soomanu rabbi nu haa godhu. Daawwattoota keenya, wanni niin himachuu barbaadu, dhaamsa dabarfachuu barbaadu, waan kiyya osooniif hin tahin waan hawaasaati. Wanni niin jechuu barbaadus harka kana rabbi jala qabuudha malee waan birootii miti. Harka keenya akkana rabbi jala qabu kana wanni niin ani dabarfachuu barbaadu. Obboleeyyan keenya, wanni guddaan nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaami man lam yahtamma bi amri almuslimiina falaysa minhum ja'an. Namni rakkinni muslimaa tokko isa yaachisin waa muslima irraa lakkaawamuu ja'an. Kanaaf wanni ani gartee dabarfachuu barbaadu waan yeroo ammaa ejjitu rahmata rabbi nu roobe, alhamdulillah thumma alhamdulillah wa shukru lillah. Rabbiin keenya haa galatoomu. Galata nuti lakkooyneen finne, galata ka isaan male rabbiin keenya haa galatoomu. Alhamdulillah baddaa gammoojjii fi magaalaa baadiyyaa gamanaa fi gamaas rahmata waliin nu gahe. Kanaaf ani wanni niin dhaamsa dabarfachuu barbaadu waa'ee beelaati. Beela wanni niin dubbachuu deemu, waa hunda dura nagayaateetu durfama. Nagayni rabbi ja'ala hadhal balada aaminan. Nabi Ibrahim alayhi salaatu wassalaam hoggaanii fi Makkaa kadhatan jalqaba wanni isaan kadhatan, yaa rabbi biyya tana biyya nagayaa godhii ja'an. Lammeeysaa biyya tana rizqii itti badhaase, rizqiidhaan faayijeeti nagee booda rizqiidha kadhate. Kanaaf daawwattoota keenya warri sagalee tiyya dhageeysan, wanni wal biraan nu geeysan rabbi kadhachuudha gartee qabna. Nama hedduutiitu akkana soomanutti jira. Nama hedduutiitu beelaan deemutti jira. Nama ati qabaate jettee eeguutiitu rakkoo keessa gartee jira. Osoo jireenya akkana qaalawee jiru wanni niin deemuuf
qabeenyi biyya teenyaa jimaadha. Qabeenyi biyya teenyaa wanni nuti ittiin bullee kaanu muka jimaati. Abbaan feeten jaalladha, abbaan feeten jibba. Beela Rabbiin subhaanahu wa ta'ala aayaa kabajamaa keessatti baktii nyaachuu waan ifiin du'e waan silaa haraamii bakka beelti nama jabeessitetti baktiillee ni nyaadhamti je. Wanni silaa nyaadhamnellee nyaadhamuu ni taatii je. Ummata keenya bakka maletti cabnee wanni nuti ni gurguranne jennu magaalaa adaree biyyootii fi baabbilee fi jijjiga bira nu dabaruu dadhabdee kotorobaandii ol tahe jimaan keenya sababii kanaani beelti harka namni nuti itti himannu isa tokkicha. Galaa waan namaa biraa haa gallu arma walitti haa waywaannu. Rabbiin aayaa kabajamaa keessatti amman yujiibul muxxarra wa idhaa sa'alaka ibaadii annii fa innii qariibun وإذا سألك عبادي أني فإني نجيب دعوة الداعي إذا دعان. ربين آياك بجما خيستي وقوق بروتن كي ينرى الإنساتي توقع كان نقدا جرا دفيتين دام سخية دام